bakunzi babiza TV Rwanda, reka atubagizo update bizajyanye n'ibiri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane ku bijyanye n'iyinkongi y'umuriro iri kugenda ihitana abantu igatwara n'ibintu ndetse kandi kanangiza ibikorwa remezo. Benshi rero mu bakurikirana bya hafi bakunda kugaragaza buryo ki ari ibintu bishobora kuba ari nk'iherezo rya nyuma ry'ubuzima bw'isi n'ubuzima bwa muntu. Muri Bibiliya handitse ko nta hantu Uwiteka Imana azongera guhanisha cyangwa se gushaho imperuka akoresheje amazi, ahubwo kakenshi ubuzima bwa muntu arajya atwarwa n'umuriro. Niko babivuga, ni nako n'abandi abakurikirana hafi iby'iyobokamana bagira bati hariya ahantu umuriro waturutse ni hamwe mu bigaragara ko harakunda gukorerwa ibikorwa bisa n'aho ari ibisingiza ibigirwamana bitandukanye hano mu isi. Abandi bati hariya ahantu mu gace ka Hollywood hariya muri Los Angeles ko ari umujyi ukomeye cyane n'ubundi ugaragaza ibijyanye n'imyidagaduro. Benshi bati n'ubundi hariya kuba hari gushya ni ikimenyetso cy'Uwiteka, batubanza hari ari igihano Imana iri gutanga, igaragaza buryo ki ari Imana nyamana idakwiye kugereranywa n'ibigirwamana babire hano ku isi muri rusange. Hari benshi rero bakomeze kuba bahasiga ubuzima bakagenda rwose ukabona batakiriho kubera iyi nkongi y'umuriro. Uyu yitwa Darius Sekari ukina filime muri Amerika, inkongi y'umuriro yamaze kumuhitana, uyu atakiri mu buzima bw'abahumeka umwuka w'abazima. Umukinnyi wa filime wo muri Amerika Darius Sekari uzwi cyane nka Moma D yasanzwe we mu rugo i Los Angeles yitabye Imana aho yazize inkongi y'umuriro. Iyi nkongi y'umuriro na n'ubu iracyari kwaka, benshi baracyari kurira, benshi barakibaza byinshi amaherezo y'iyi inkongi se bati biragarukira hehe. Ibitangazamakuru nabyo biri kugenda bigaragaza uburyo ki inkongi z'umuriro ziri kugenda zitwara ubuzima bw'abantu. Abagore barimo bararira, abana nabo bakarira, mbese ukumva ko ibintu bishobora kuba bitoroshe habe na gato. Niyo mpamvu rero abenshi mu bitangazamakuru bigenda bigaragaza amakuru atandukanye uburyo ki umva nkangaha umugore arimo ararira agaragaza uburyo ki ibintu bye byose bishobora kuba byamaze gushya, ubona ko rwose ibintu ubuzima bwe buri ku kaga, agaragaza uburyo ki inzu ye yangiritse ndetse n'umuryango we uburyo ki bababaye, bityo biri kugaragaza uburyo ki umuriro kugenda waka hano muri Los Angeles, ukabona ko mbese nka kwa kuntu ubona ikirunga kiba kiri kuruka gisohora ibyuka bitukura cyane birimo ibishashi. Ni nako hano iyi nkongi hano muri Los Angeles nayo iri kugenda igaragaza, bityo abantu benshi bagaragaza ibiri kubera muri Amerika bati nyaboneka ibi ni ibihano bikomeye cyane, kugeza naho indege izi zizwi nko kuzimya inkongi z'umuriro nta kintu zitari gukora, bari kuzimya ariko bikanga, bati aho turi kuva n'ubundi iri guhita ihasubira. Ibi rero ni kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange. Uyu mubyeyi yamaze kuba ahasiga ubuzima, ntagakiri mu buzima bw'abakiri kuri iyi si muri rusange. Uti bihagaze gute kugira ngo ubuzima bw'uyu mubyeyi bwe bwagiye mu kaga abatakiri mu mwuka w'abazima? Uyu mubyeyi rero wamamaye cyane mu gukina amafilime n'inkuru yatangajwe n'ubuyobozi bwo mu mujyi wa Los Angeles, batangaza ko umubiri wasanzwe mu itongo rye aho yabaga, hakaba kandi haherutse gushya kubera inkongi y'umuriro imaze iminsi yibasiye uyu mujyi wo muri Los Angeles muri leta ya California. Bagize bati yego nibyo koko Darius Sekari yitabye Imana, umubiri we
wabonetse mu isambu yaho yarari atuye. Nyuma kandi yuko umuyobozi bwaho yaratuye bwemeje inkuru y'urupfu rw'uyu mukinnyi wa filime wo muri Hollywood anashimangiwe n'umwuzukuru we Darcy Kelly byanditse ku iri social media cyane cyane nka Facebook. Yanditse kandi ati twagize ibiza bikomeye cyane byagize ingaruka ku buzima bwanjye mu buryo bwinshi butandukanye. Iki ni igihombo gikabije cyane, ruhukira mu mahoro mama Edi, rwose Uwiteka akomeze akwakire mu bayo. Uyu mubyeyi rero akomeje kuba ababaza benshi, yaba abo bakinanye muri filime zitandukanye. Darcy Kelly yamenyekanye cyane muri filime zikomeye cyane kandi zitandukanye zirimo nka Blues Brothers, Lady Singing ndetse na Lady Singing Blues na The 100 Commandment n'izindi, The 10 Commandment n'izindi zitandukanye zagiye zikundwa na benshi. Uyu mugabo rero wamamaye mu ruhando rwa sinema yitabye Imana, afite imyaka ingana na 95 y'amavuko. Urumva ko yarakomeye cyane rwose kuba atakiri mu mwuka w'abazima, yarakoze byinshi cyane. Rero ni bimwe mukomeze kuba bivugwa kandi byandikwa kuri social media. Wakibaza uti ikindi nakubwira kuri update, ese abantu bari kugenda bareba indege ziri kuzimya umuriro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari kugenda bibatse ubundi ni biki ibi bintu biri gusa n'umutuku, ni ibiki biri kugaragara muri kuzimya uyu muriro uri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese ni ibiki biproduce imiki, abantu kugenda babyibazaho. Reka mbikubwire cyangwa se bigusobanurira. Uyu muriro rero usa naho utukura, biri gutukura, indege iri gusobara, iri kugenda isohora mu byuka biri kuzimya umuriro uri Los Angeles, uri gusa naho n'utukura. Ibi bintu bitukura wakibaza si ni biki biri kuva gute? Ibi bintu bitukura rero biboneka cyane bisukwa n'indege za Los Angeles, aho umuriro umaze iminsi ukomeje kuba wakongera kwaka cyane. Ni uruvange rero rw'amazi, imyunyu, ifumbire na mukorogo bisukwa ahafata cyangwa se ahafatwaga n'inkongi y'umuriro ngo bizibire bitume umuriro utongera kuba wazamuka. Urumva ibi bintu iyo bari kubisuka ahantu hatandukanye, ni mu rwego kugira ngo niba hari umuriro ugiye kuhaza ntuhagire, ahubwo nuhagera uhita uzima. Aho rero umanuko bwa United States of America cyangwa se muri leta mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya California, abantu n'ibihumbi bitandukanye bakomeje kuba bava mu byabo, abandi bakahasiga ubuzima bamaze guhitanwa n'ubwo umuriro nawo ukomeje gucya. Urabe rero muri video zitandukanye zikugenda zisohoka ku mbuga nkoranyambaga, aho uyu muriro uri gukomeza kuba wakaka kandi ugatanga ibimenyetso ko kuzima bishobora kuba byagorana. Ibitangazamakuru bitandukanye za Al Jazeera, Indian News, Fox News bikugenda bigaragaza buryo ki mu minsi iri imbere uyu muriro aho gushobora kuba wakiyongera, bityo bikaba bisaba ko abantu bakomeza kuba bahunga, abandi bakava mu byabo kugira ngo barebe ko basigasira ubuzima bwabo. Nitwa Eric Nshimimana, nari ndi neguza nawe utaha.